nkambi ya Mahama mu kagari ka Munini. Muze ku Munini murahabona impande y'abadive aho koroda korera impande cyayi sande wa garage. Nukuva uturutse ku badive. Hari garage ikora moto. Kora moto. Rero abantu abamata meza hirya yaho umenya hari n'agasaro. Agasaro. Abantu rero muze ariko nibutse n'ibindi. Hajya ibintu byose babihari. Reka tumubaze. Hajya naguhamamaza. Aramamaza, arafotora n'ubukara bukora, arabushutinga. Ashutinga amakwe n'amafoto byose arakora. N'amafoto hari byose. Ni cyangwa cy'ubutaka. Byose nta haba n'irembo se. Byose nta kintu. Irembo ryo riri hafi ntarari kuri hafi. Harabura iki? Hari agisabwa aracyabitunganya ngo mu gihugu cyacu bisaba icyangombwa kikwemera gukora ibintu. Ubwo nicyo kintu. Ariko ari hafi kubikora. Ariko ibikoresho narabibonye. Byose arabifite. Mashini zirahari, ibintu byose birahari. Kandi tubibutse ko nuwagira inkunga yatera kameramani wacu kana umuterankunga wacu ntabwo dukeneye umuterankunga umwe, mugende mumenemo imari ubundi tujye dukora ibiganiro tubagezeho. Kandi inkunga ya mbere bibutse shiti yawe mugende mugure amata, mugure ibyo kurya, ibyo kurya. Ubundi pasta kamubaze. Ndakumva. Vibe urazizi? Vibe. Sinzi ne. Vibe nazuzi. Ntabwo urareba Yongwe TV show. Ntabwo urajya kwa Yongwe kuri The Vibe. Ntabwo ndajya. Kameramani wacu kutigisha abantu. Vibe nizi turimo. Ako watugurishije. Bite bije mazara. Impamvu wewe tugurishije urumva wewe wagiye mu mujyi wa kera. Wagiye hari ahantu muri Kigali hose kandi wibuka ko wewe ariko mureke wibuka ko uri umuntu uvuga utumva mureke mbimutse ijambo rimwe mutibuka.